house. Yes. Yeah, and the lower house there, the Lok Sabha. I would definitely pursue on all the things which we have received from your side, and I believe there is a scope for a lot of cooperation between our two sides. And coming back again to the crisis that the country is going through, we are very keen on stepping in at this point of time. Indians, the private sector, the government is keen on stepping in and extending whatever possible support that can be given to our brotherly country. Parlamenta ya lefatshe leno e ikaelela go ithuta mo go ya India le mafatshe a mangwe go itepatepanya le seelo sa mafatshe sa ditsamaiso tsa palamente. Wa mme Makgatitswane, PTV News, Gaborone. Re tswelela le pata la botsogo la re le mo lenaneong la go fa lekalana la botsogo jwa setšhaba la Botswana Public Health Institute marapo a go ikemela ka esi seo go kailwe le maiteko a go fefosa mananeo a tlhomamisang botsogo jwa setšhaba a lekalana leo kwa ntle ga go kgoreletswa ke sepe. Mothusatona wa botsogo Re Lawrence Okeditse o buile se bošeng kwa kalosong ya baitseanape ba mohama wa botsogo jwa setšhaba mono toropo kgolo Gaborone. Ke letleletswe Somolekae wa Bega. Dialogane di le 15 di ne tsa oketsa mo go ba ba fetang 250 ba ba alogileng mo dingwageng e le ka lekalana la BPHI. Seo go supilwe le maiteko a mantle fela thata ka jaana se se nonotsha mohama wa botsogo jwa setšhaba maano a thibelo le go tsibogela malwetse a tlhagogang mo lefatsheng. Gore puso e tseye tshwetso ya gore jaanong lekalana la Botswana Public Health Institute le ikemele ka nosi go kailwe e le katlego e tona ka jaana gore ya gore jaanong lekalana leo le ka itseela ditshwetso le go tlhomamisa katlego ya mananeo a lone ba sa kgoreletsege. One of the key things that you need for a properly functioning Center of Disease Control is for you to be in a position to give them and allow them enough autonomy to do their job. Re tshwanetse re letle lekalana le go ikemela ka nosi gore ba kgone go dira ditiro tsa bone ba sa kgorelediwe. Ba tshwanetse ba kgone go tsaya boikarabelo jotlhe jwa go tlhomamisa botsogo jwa setšhaba ba sa tshwenyege ka gore ba tla emisiwa. Being promulgated, and this bill will ensure that they have the national, or rather the necessary operational independence. It's difficult to think of something that a successful country needs more than a Bothata gore motho a akanye se se botlhokwa mo lefatsheng a sa akanye botsogo jwa setšhaba. Re itumedisiwa ke tswelelopele ya lefatshe la Botswana mo mohameng o mme ebile re tswelela ka go baya maanokeng. The United States has been proud to support that progress through the U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR. Dithuto tsa baitseanape ba mohama wa botsogo jwa setšhaba di bolelwa di setse di simolotse go ntsha maduo. Your work has already Le itemogetse dikgwetlho tse di farologaneng le dialogane. Tiro ya lona e ntshitse maungo ka jaana le nonositse thata maiteko a go tsibogela malwetse le go dira dipatlisiso ka seo di supile thata botlhokwa jwa lona. but a transformative force. On behalf of Cohort 4 Frontline Field Epidemiology Training Program graduates, I stand before you as their team leader to express my sincere gratitude. Ke rata ke lebogele thata sebaka se re nnileng le sone le se re se dirileng. Ke dumela gore nako e re neng re ntse re emetse ke yone e mme ebile ke lebogela botlhe ba ba nnileng le seabe mo loetong la rona. To express sincere appreciation to all those who have been a part of this journey. Mo go tse dingwe mafatshe a kgoteditswe gore ba inaakanye le mananeo a go oketsa kitso tsa botsogo jwa setšhaba mo bathong ba bone gore ba kgone go itepatepanya botoka le dikgwetlho tse di tswelelang mo mohameng o. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Re tswelela sekolo se segolwane sa Lebogang kwa toropong ya Sedibe-Phikwe se leng sengwe sa tse di ntshang maduo a mantle mo lehatsheng leno se inakantse le bana le seabe ka megopolo e tla thusang go tsweledisa jalo thuto mo nakong eno e dikgwetlho tsa madi di gomagometsang go ama thuto le maikelelo a go dira mohama o mokwatla wa tlhabololo itsholelo. Mogopolo wa go tshwaragana le ditiro tsa bana le seabe o supagetse o ka noa moro ka mogwanto jalo wa mokolokotwane o dirileng 23,000 pula. Pego ka botlalo ka Karabo Molusi.
mowa wa tshwaragano e ne le seikokotlelo mo mogwantong wa dikilomitara tse di 15 kgato nngwe le nngwe e kaya maikemisetso a go tshegetsa ditoro tsa baithuti ba le go betla isago e phatsimang. This was a chance to exercise our bodies, to re nnile le sebaka sa go itshidila mmele go itapolosa le go tsamaya mo toropong re supa bokgoni jwa rona. showcasing our strengths and abilities. We took sponsored worksheets to our parents, and our parents helped raise those funds, and also it helped us. Re ne re thusana le batsadi ba rona go phutha dikoleke ka dipampiri tsa mogwanto. Seo e ne le gore ruta go tsa boikarabelo le bokao jwa gore thuto e tshwantshangwa le pitsa e maoto mararo mme e ka atlega ka seabe sa barutabana baithuti le batsadi. So that we can unite and work together to build a very good foundation for our educational lives. Madi a kgobokantsweng hano a tla dirisiwa go rulaganya meletlo ya ka bodietsele ya baithuti le barutabana, dilo tse di leng botlhokwa mo go rotloetseng baithuti le barutabana mme di sa ntshediwe madi ke sekolo. Re kgonne go dira sponsored work se sa atlegileng ke leboga bongwanake for planning that and executing it so well. Re leboga le mo parlamente wa Silibe Phikwe West re Honorable Ruben Wamikeza o re soloheditse gore o ta re coverela the Pegola area, which has been a pain for us. Our commitment to academic excellence must remain unshaken. So the power of maikemisetso a rona mo go tlhabololeng thuto a tshwanetse go tsepama. Ka jalo tshwaragano ya bana le seabe mo dikolong e botlhokwa thata segolo jang mo nakong e itsholelo ya lefatshe le banweng ke kgwetlho ya tlhaelo ya madi. Is in shambles economically. Tiro e kgontshitse go amogana didirisiwa le go tshwaragana la boikarabelo jwa go aga boitsholo jwa baithuti. We are worried because as a young person re tshwenyegile ka gore fa o le monana ga o kgone go tsaya ditshwetso ka tlhakanelo dikobo e babalesegileng. Malwetse a tlhakanelo dikobo a mathata banana go ya ka dipatlisiso tsa Bias 5 mogare wa HIV o ntse wa anama mo bananeng. Mo Silibe Phikwe ka ngwaga wa 2024-2025 go imile bana ba ba setsana ba le 122 yo monnye a le dingwaga tse di 13. The youngest been 13 years. Mogopolo wa go tshwaraganela ditiro le bana le seabe o solofelwa go ata mo dikolong tsa toropo ya Silibe Phikwe go somarela ngwao ya maduo a mantle e itsegeng go tswa bogologolong. Karabo Molosi, BTV News, Silibe Phikwe. Re tswelela le dikgang tsa dikolo ka jalo sekolo se segolwane sa Kapei ba ba di gatang monate kwa Maung sa Boswa Culinary Institute of Botswana le lefelo la bobelotlhomogila Lorato House Rescue Center ba beile monwana tumalano bosheng gone kwa Mtšing kwa Maung. Fa na nkola maikemisetso a tumalano e mothusa mogwa sekolo seo sa Boswa Reboise di buile o supile fa sekolo seo se tla tlisa dikitso tsa bone tsa Kapei le tlhokomelo ya bobelotlhomogi kwa baneng ba ba fetang 70 ba ba tlhokile lesego ebile ba nna go golone lefelo leo. Martha Kaisara wa bega. Lorato House Rescue Center e thokomela bana ba ba thokileng lesego le masiela ba ba fa gare ga dikgwedi tse 3 le dingwaga tse 16 go tsweng dikgaolong tse 17 go ralla lefatshe leno go akaretsa le ba ba tshelang ka bogole. Mothusamogokgo wa Boswa Culinary Institute of Botswana Redi Buile o supile gore dikitso tse bana ba ta di akolang di ta ba thusa mo isagong. One of the things that we are committing ourselves to do as an institution Moya maitamo a rona ke go duelela dithuto tse di kgolwane tsa bana bangwe ba ba tswang mo lefelong le. Thulaganyo e re santseng re simolodisitse. Ka jaana re na le yo mongwe yo ithutelang dithuto tsa Kapei kwa sekolong sa rona mo nakong ya gompieno. Se sengwe gape se re se simolodisitseng ke go thathella baapei ba Lorato House ka dikitso tsa Kapei le tlhokomelo ya dijo. To go and show them simple things like food safety. Every bit of human resource that comes in, every bit of training. Re amogela thuso nngwe le nngwe ya akaretsa ya didirisiwa, dithuto, fela jaaka ya madi, e ka nna $, dipula, dithebe, le yone ya go etela Lorato House e botlhokwa fela thata, ka e thusa mo tlhokomelong ya bana.
produces more care for the children. That's what we're after, the best care possible. Mookamedi wa Lorato House Rescue Center Dr. Yana Lakeng o kopile setšhaba go nna pelothomogi mme ba ikwadisele bomma boipelo go ba kgaolo gore ba ka nokemetse ya bone gore a e sireletsegile go ka neelwa teta ya go tlhokomela bana ba ka nakwana a bolela fa go sena ngwana yo o tshwanetseng go golela mo lefelong la bopelothomogi. No child should grow up in an orphanage. We didn't ever intend to be even classified as an orphanage. It was to be short. Ga gona ngwana ope yo o tshwanetseng go golela mo lefelong la bopelothomogi. Mafelo a tshwanetse go neela bana tlhokomelo ya nakwana go fitlhela bana ba bona malapa a sireletsegileng a ba ka nnang mo go one ko ba ta fiwang teng tlhokomelo ya sennela ruri. Re nna re emela seemo se ka dinao nako le nako. I know that in SOS and Childline, we are all full. We're full of children that need forever homes. Dr. Yana Lakei a re keletso ya gagwe ke gore khansele ya Bokone Bophirima e letelele tsamaiso ya gore bana ba fiwe magae a mašwa kwa ba ta tswelelang ba bona tlhokomelo teng. Maretha Kaisara, BTV News, Maun. ka ele kae kwa borolo kwa botsheka kwa o tshubileng televishene e ke yone nako e maleba lekalana la Motor Vehicle Accident Fund MVA le supa fa 78% ya borre ba amega mo dikotsing tsa tsela mo go felelang go ama malapa bone ka bontsi e le bone ba tlamelang bo ba tlhokomela malapa ka letseno se se tlhalositswe ke mookamedi kwa lekalana leo la MVA Re Michael Tlhagwane mo pitsong ya borre ya go amogana melaetsa le kunkuru ya ipabalelo tseleng e neng e tshwerwe ke ba lekalana leo kwa toropokgolo ya bobedi Francistown. Lebelo le le feteletseng ga mmogo le nnotagi go le gantsi ke tsone tse di bolelwang le mabaka magolo a dikotsi tsa tsela mme ebile go dirwa ke bontsi jwa borre. Moeteledipele wa MVA Re Tlhagwane a re go amega ga borre mo dikotsing tsa tsela ka bontsi go babalela bana ba malapa ga mmogo le setšhaba ka kakaretso segolo jang go lebilwe seabe sa bone mo itsholelong ya lefatshe leno. Re le borre ra amega mo dikotsing thata e go heta borre. Mo ngwageng wa 2024 re ntse le dintsho di le 346 mo dintsong tse 346 borre ne ba le 271 o ba dira 78% ya batho ba tlhokagetseng. Over the last 5 years gantsi it ranges between 72 and 77 mo go raya gore ngwaga le ngwaga Dipalo tsa batsamaya ka dinao ba ba amega mo dikotsing tsa tsela mo Francistown go bolelwa di golela pele selo se ba sepodisi ba ikuetse mo bakgweetsing go nna kelothoko fa ba kgweetsa mo gare ga toropo. Re ruta bosigo le motshegare ka badirisi ba tsela ba ba kgabaganyang makgabaganyo a tsela e le badirisi ba tsela ba dinao. Re ruta bosigo le motshegare re kopane le ba ga rona ba MVA re kopane le ba ga rona ba DRTS re le ka go isa molaetsa mo setšhabeng go rutuntsha ka go tlola ditsela be ke dumela gore wa itse gore mo toropong ya rona tota re capacity-to mo makgabaganyong a ditsela a laolwang ke dipone. Let us move to actions. Tse re di dumelanang tse re di buisanang ga tse re gakolanang ka tsone a re yeng go di diragatsang ga re dumela gore ke tsone tse di ka re thusang gore re go tswa mo mathateng a re leng mo go one, because life is precious and it is irreplaceable. When you are gone forever. E be go sala ba ntseng ba tlhokomela mo lehatsheng e be go salela bao ba tisitseng mo lehatsheng ba e leng bana ba gago. Bana le seabe botlhe ba ba amegang mo letsholong la ipabalelo tseleng ba rotloeditswe go anamisa molaetsa ka ipabalelo le gone go bega botlhaswa bope fela jo ba bo bonang mo ditseleng bo dirwa ke bakgweetsi. Ke di bonye lekalake BTV News Francistown. Mo leetong la malatsi a mabedi mo bekeng e fetileng la ga mothusa tona wa dipalamo le dikago Reke Wagile a tamelang kwa kgaolong ya Kalahari South o bile a kopana le badiri ba makalana a ka fa tlase ga lephata leo
a akaretsa dikago khansele ba ditsela magareng ga tse dingwe go tla go utlwa ka matshwenyego a bone mo kgaolong mmogo le gone go sedimosa se se ka irwang go ya ko pele. Khomiso Maphanyane o na le teng. Seemo sa itsholelo se se tsweletseng ka go elata se bolelwa e le sekgoreletsi segolo mo go direng ditiro tse dišwa ga mmogo le go thabolola dikago. Le a go ntse jalo bodiredi jwa Kgalagadi South bo kopile gore le ntswa seemo se ntse jalo hela kgaolo e thokana le go lejwa ka itho le lentšhotšho mme itse bogelwe. Ba supile ha seemo sa dikago tse di makgasa e le mangwe matshwenyego magolo. Ha se tolwana le ditsela tse di gravel ha re tsena bo CTO dikoloi mo maphateng mo diphekile ke ditsela tsa bolatsi yaanong ra itse seemo sa madi tona bo bule ka sone mme a ere ha o kopana le bone kwa ba ba tshwarang madi ene ba bolle gore seemo kana mme se ntse jang kana ha re bua ka ditsela bua ka matshelo a bona jaanong ke kopa mongane gore a unity e batlele motho o tla e coordinatang jaaka tona bona gone gore district ya rona e aname e bophara re na le around 29 schools mo districting ya rona e tlhokanang le gore gangwe le gape re ka be re dira dikgang tsa rona tsa morero wa ipabalelo tseleng go simologa yala ko moding ko baneng ba sekolo go botlhokwa gore gangwe le gape le bo le ntse le re etela go ta gore kgothatsa segolo jang mo dinakong tse di thata tse e leng gore itsholelo ya rona e mo mathateng le te gore kgothatsa re le bodiredi gore re tshware ka natla re teka megopolo go thusa puso gore ditlamelo di ka goroga jang go batswaneng ba e leng gore re romilwe gore re ba thuse. Mothusa tona Rra Atamelang o kopile badiri bao go se nne bete se molangwana ka jaana tirisano mmogo e le yone tharabololo ya matshwenyego a bone ha puso ene e santse e le ka gothe go bona gore seemo sa madi se a toka. Mme jaaka le itse go na le the Botswana Economic Transformation Program e leng gore yaanong goromente o na le ba phemandi ba ba tswang ko Malaysia kwa go thusa gore ha re le mo seemong se re le mo sone re ka hetola tsamaiso kana goromente a rona ka tsela e ntseng yang. Ke tsa ke re ne le kile la utlwa go ntse go tona le the call for ideas go ntshitswe kopo ya gore lona ba le nang di dikakanyo di nang di project kana meakanya gore goromente o ka bereka ka tsela e ntseng le submit tsone these ideas re bone gore re ka hetola Botswana rona ka tsela e ntseng. Bodiredi bo rotloeditswe go itse setšhaba ka dikgwetlho tse ba di itemogelang mme ba leke ka mo ba nnago go isa ditamelo kwa bathong. Khomiso Maphanyane, Botswana Television, tsa bong. Fa jaanong re tlola mawatle re lebatsa mafatshe a sele tautona wa lefatshe la Amerika Donald J. Trump o simolotse go baakanyetsa phuthego ya peo marumafatshe gareng ga tautona wa Ukraine Volodymyr Zelensky le wa lefatshe la Russia Vladimir Putin morago ga dipuisano tse di mašetla gareng ga botautona bo babedi ba kopaneng na bo bošeng. Tautona Trump o boletse fa phuthego eo e tla tsaya malatsi a mararo. Kgaolo ya Europa le yone e tla etelela pele dipuisano tseo e thusana le Amerika. Tautona Trump o dumalane le mafatshe a bophirima ka go tsaya tsia seemo sa itshireletso kwa Ukraine le ntswa a lebete semolangwana ka maikelo la Ukraine a go batla go nna bontlha bongwe jwa lekgotla la NATO. Phuthego eo ya maabane e ne e tsene ke baeteledipele ba Britain, Fora, Germany, Italy, Finland le European Commission mmogo le NATO. Mme le fa go ntse jalo tautona wa Fora Emmanuel Macron o na eletsa go ka nna le phuthego e nngwe sele fa moeteledipele wa Germany ene Friedrich Merz a gateletse peo marumafatshe pele ga phuthego ya baeteledipele bao e ka tshwarwa. And we spoke about very sensitive points. The first one is security guarantees, and we are very happy with President that all the leaders are here, and the security in Ukraine depends on the United States and on you and on those leaders who are with us in our hearts. They have been online before yesterday and etc. So a lot of countries on the
side of Ukraine, our people, and all of us want to finish this war, stop Russia, and stop this war. We spoke about it, and we will speak more. And to be honest, we all would like to see a ceasefire, the latest from the next meeting on. I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So let's work on that, and let's try to put pressure on Russia, because the credibility of these efforts we are undertaking today are depending on at least a ceasefire from the beginning of the serious negotiations from next step on. So I would like to emphasize. wetso bakatisi tota intshwarelo ka seo makisutela khaitsedi ya ke laetsa o sekeng ka tsa metshameko. Ke a go leboga Benson Mothetso Madume tsa metshameko re di simolola jaana. Bakatisi ba netball ba le babedi ba bomme e bo Neo Dema le Martha Moswatlesem ba ba sa tswang go tlhomiwa ke lekgotla la Botswana Netball Association go katisa ditlhopha tsa setšhaba tsa bomme le borre ba re ba ikaelela go busetsa serudumo sa motshameko wa netball monogae le go bona gore ditlhopha tseo di dira sentle mo dikgaisanong tse di kgolwane gore di kgone go iponela phatlha kwa sejaneng sa lefatshe. A rutle pego ka Victoria Daken. Neo Dema yo tla bonga ka tsa setlhopha sa setšhaba sa borre o na le maitemogelo le mantsi mo mererong ya netball jaaka tshameke setlhopha sa netball sa BDF Cats go simolola ka 1993 go tsena ka 2007 ebile a tshameketse le ditlhopha tsa setšhaba. O katisitse ditlhopha tse di tswang ko tlase le setlhopha sa basetsana ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 20 se se neng sa kgona go gapa bomampodi ba leki ya Lucara. Mo godimo ga moo o simoloditse ditlhopha sa netball sa Jwane Netball Team le sa Kosua sa Flamengo Netball Team. It's my first time to coach a borre, of which I can team our of which it's going to be easy for me because I've coached under 19, all levels of national teams, under 19, under 21, senior team. Now, a challenge to coach under men's team now this year. Le fa na le maitemogelo a go godimo a go katisa netball, Dema o supile fa dikgwetlho di tla tswela di le teng mme a tla dira ka bojotlhe go tla ka lenaneo le le tsepameng la go bona gore setlhopha seo se a gola. Borre bone ke gona ba tsena mo morerong ya netball of which kana bone the basic they don't know. So that the basic, so I'm going to start correct that for them to get the basic right first, then we get correct that since ba sitse le gona ka gore borre ke batho ba ina gore when ha ba tshameka netball they just run along the court ba sena a plan of game. So ke dilo le go introduce ke go ba tsenya mo matching gore ba itse gore ha bolo go iwa kwa go tsamaya and the reason why motho ha phekile a phasetswe jang. Martha Moswatlesem yo tlholegang go lefatsheng la Afrika Borwa o tla ba lebagane le setlhopha sa bomme. O tlhalose fa ile mongwe wa bakatisi ba tlhwatlhwa kwa Afrika Borwa mme maitemogelo a gagwe a tla mo thusa mo tirong ya gagwe e le sebaka sa dingwaga tse di 25 a tshameka netball ebile a ikatisa. O supile fa a thusitse setlhopha sa setšhaba sa Afrika Borwa go fenya seetsele sa selefera mo kgaisanong ya Fast 5 World Series ko New Zealand ka ngwaga wa 2022. Motshameki yo wa pele wa setlhopha sa Thunderbirds o ne a thusa gape setlhopha sa Free State Crinums go gapa bomampodi ba kgaisano ya Telkom Netball ngogola le go gapa maemo a bobedi mo ngwaga. I need to be bringing the professionalism into the game and just for the girls to realize that as an elite athlete. Ke batla go dira gore batshameki ba itse gore o kgona go duelelwa go tshameka netball ebile go emela lefatshe ga se selo se se motlhofo. Mindset change of the players realizing that representing your country is not just an ordinary thing. Moswatlesem o tlhalose fa batshameki ba monogae ba na le talente e ntsi e tlhokang go godisiwa. Unlike other countries that have been introduced to the highest level of netball, I think Botswana was... Re jaaka mafatshe a mangwe a na le sebaka se sentse sa go tshameka metshameko ya netball ya boleng bo bo go godimo. Lefatshe la Botswana le santse le saletse go morago ga go tshameka la bofelo metshameko ya sejana sa lefatshe ka 2007. Same ke go ba busetsa gape mo motshamekong wa netball jaaka o setse o fetogile mme se se botlhokwa ke talente e bana le yone. And just for me to come in and tap into that talent and see what we can do about it. Bakatisi ba supile fa go tsomana le batshameki ba tlhwatlhwa go rala lefatshe leno go nna le mafelo a siameng a go tshamekela ga mmogo le go nna le ditsompelo go tla ba thusa gore tiro ya bone ya bokatisi e nne motlhofo. Victoria Daken,
PTV Sport. Mo kgaisanong ya cricket ya BCA GCC Men's T20 Championship e simolotseng ka Sontaga. Setlhopha sa Gaps Gladiators se padimotseng sa setšhaba sa Botswana se se itsegeng ka leina la Big Blues ka di-run di le 20. Motshameko o ne o tshamekelwa kwa lebaleng la Cricket Oval mono Gaborone. Victoria Daken wa tswelela. Morago go fenya ntho setlhopha sa Gaps Gladiators se simolola go beta mme ba kgona go tswapetsa dibolo tsa bone bontle mo go neng ga dira gore go kganela dibolo ga setlhopha sa Big Blues go nne bokete. Seo sa dira gore Gladiators ba kwadise di-run di le 65 le go kwadisa di-wicket di le 10 mo inning ya ntlha. Mo inning ya bobedi setlhopha sa Big Blues sa bo se tshwanelwa ke go kopakopana le di-run tse di 65 tsa Gaps Gladiators. Fela jaaka betting ya bone kganelo ya dibolo ka setlhopha sa Gladiators ya bo ile mashetla jaaka Big Blues ba kgona fela go kwadisa di-run di le 45 le di-wicket di le 10. Seo se raya gore Gaps Gladiators ba fenya motshameko ka di-run di le 20. Motshameki wa setlhopha seo Nabil Master a fetoga motshameki o gaisitseng ka go kwadisa di-run di le 11 le di-wicket di le 3. First of all, it was a really good team effort. The condition was not that easy to play. It was too windy and the wicket is very difficult. E ne se motshameko o motlhofo ka o ne o kgorelediwa ke phefo le fa ke sa kgotsofalela tshameko ya rona fela maduo a nametsa dibolara di dirile tiro e ntle ebile di kgonne go sala ditaelo morago. They backed the captain and all the bowlers bowl according to the plan, stump to stump. That's what we follow and then we get them all out. Obviously, we just came back from India as a team, so maybe a little bit of fatigue there and there. But I mean, going forward, I think we just... Letsapa le ka tswelena le seabe mo tatlhegelong ya rona ka ke gone re ne re boa ko India. Re tshwanela ke go boela ko morago go baakanya diphoso tsa rona. Betting ya rona e ne le bokoa mme ke nngwe ya diphoso tse re tla di baakanyang. We just have to get back to the drawing board and see where we can improve as a team. Mo motshamekong o mongwe setlhopha sa Pula Predators se fentse sa Royal Breeds ka di-run di le bofera bobedi. Maikaelelo a kgaisano e ya ditlhopha tsa monogae di le 4 ke go thusa setlhopha sa setšhaba sa Big Blues go itlhokoletsa metshameko ya kgaisano ya ICC Africa Men's T20 World Cup Qualifier Finals e tla tshamekelwang ko Zimbabwe kgwedi e tlang. Kgaisano e tla wela kgwedi e tlang e le 13. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. A jaanong re wetsa dikgang tsa rona ka mahelo a beke komponi e rulaganyang metshameko ya Big League Sporting e kopane le lekgotla la Botswana Athletics Association ba ne ba tshegeditse kgaisano ya mabelo ya track and field e neng ngokile batabogi ba le 300 mo go bone e le mmampodi wa di-Olympic le Tsile Tebogo. Kgaisano eo e dirisiwang go rotloetsa le go godisa talente ya mabelo monogae e ne e tshwaretswe kwa lebaneng la Obed Itani Chilume kwa Francistown. Pego ka Karabo Sebele. Kgaisano e tlile ka nako e maleba ka jaana batabogi ba setlhopha sa setšhaba ba kgonne go tlhola bokgoni jwa bone jaaka ba tla bo ba ipaakanyetsa dikgaisano tse dikgolwane tsa World Championships kwa Japan le tsa legato la bobedi la Diamond League kwa Europa. Big League approached us with a proposal to host ba Big League ba tsile ka lano le ko go rona mme ra ba bontsha fa le molemo ka batabogi ba rona ba le mo ipaakanyo ya dikgaisano tse dikgolwane ebile e kangwa ka tshologelo ya batho. Would bring a crowd like this one that we had gompieno. Mogolwane wa Big League Sporting Company Shadrack Mokento o supile fa kgaisano e gape e le legatlo le lengwe la ntlha la go ipaakanyetsa go rulaganya mabelo a Youth Diamond League ngwaga o latelang. Tota ke activation ke kganye le gore ngwaga o taitabele mo mapeng gore re na le Diamond League ya rona ile ya youth. So re tabe re tsamaya di kgaolo ka go harolagana mo lehatsheng. Re sa lefo mo mabelong a borre a 400 meters le epikene mofenyi wa mo nakong ya 44.40 seconds nako e mo fileng sebaka sa go ya go phadisana kwa dikgaisano tsa Tokyo World Championships. Fa ba ya Pondori a feditse mo go a bobedi ka nako ya 44.69 seconds maemo a boraro ona a iphamoletswe ke Zibani Ngozi mo nakong ya 45.1 seconds. Coach Nampozore, they're patient.
because usually mokatisi o nkgakolotse go nna pelotelele mo mabelong a me ka go tla nthusa go taboga mo nakong e beilweng. Become patient, I'll run a PB and a qualifying times. Mampudi wa di-Olympic le Tsile Tebogo ene o fentse lebelo la borela 100 meters morago ga gatisa nako ya 10.8 seconds a latelwa ke Mojela Koneshe mo nakong ya 10.25 seconds le Karabo Muthibi mo go a boraro ka nako ya 10.33 seconds. We wanted to see if the body is ready. Re ne re batla go tlhola gore mebele ya rona e siametse kgaisano e re emeng pele. Everything will fall into place. Fa mo letlhakoreng la bomme lone Mazimule o fentse lebelo la 100 meters ka nako ya 12.34 seconds. Big league for me is a season closer. Kgaisano e ke yone e ke tswalang paka ya mabelo ka yone. Ke cheke gore ke tswala ke le mo shaping e ntseng yang. Batabogi ba setlhopha sa setšhaba ba le 10 ba kgonne go iponela phatlha kwa dikgaisanong tsa mafatshefatshe gareng ga bone e le Colin Kibina Tshipi Baya Pondori le Justice Uratile ga mmogo le wa mme a le mongwe e bong Uratile Nowe. Dikgaisano tse di tla tshegetswa kgwedi e latlelang ya Lwetse kwa Tokyo, Japan. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Mothetso di kgantsa rona di wetse mme ka go rialo a re kgakolole dintlhakgolo. Ditulaganyo di tsweletse go falekana la Botswana Public Health Institute dithata tsa go ikemela ka esi. Mafatshe a Botswana le India itlama go tiisa ditirisano ka go amogana dikiso ka tsamaiso e lolameng ya palamente. Bakatisi ba bašwa ba ditlhopha tsa netball tsa setšhaba ba sologetsa go isa motshameko o kwa mankaleng-kaleng. Wetsone di le kalo re tabo ra kohela kwa go ba tepoloapi go utlwa ka maemo a bosa o re inele diatlameting ha re ntse re kgonya tse ditshipi di batla tirisano mmogo a nne kagiso. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi se dira ke leader wa dikgomo farela sansa loapi mo itsebeng a ne se re supetsa fa go apogile lefatshe leno ka bophara mo tsela ka moso gona se re go tswa lalo go ntse go apogile lefatshe leno lotlhe mo maphakeleng gona se se re kilotse go litse di mo kgaolong ya bokoni botlhaba ka borataro go Francistown fa mo dikgaolong tse ding ka bontsi gone go le mololo ka boferobedi go ya go le 13. Farelo mo tshokolong gona se se re kilotse go le mogote mo dikgaolong tsang Habele Chobe ka 31 go go 32 mo dikgaolong tse dingwe gone go le Bothito ka 26 go ya go 30. Farelo ba ditoropo dingwe mo borwa wa Afrika gona se itse pula go Cape Town ka 17 fa go Maseru le Manzini gona se se re go a bogile ka 20 go Maseru 23 go Manzini. Antari gona se itse pula ka 20 fa go toropong ya Beira gona se re go thibile ka bontlhabong ka 27 go apogile go Harare ka 25. Toropo Adrasam gona se re go thibile ka bontlhabong ka 30 fa go Blantyre gona se re go apogile ka 24. Ke sone se se mo sa lapine ke go tshotse go le kalo a ine boroko. Ke nna le monyenyo le boitumelo ja gore lephata le lesha le tla re tlela ka ditlhabololo tse di botoka tse di tla re isang ko pele re le ba tlhoka tiro. Ke ema yana ka lebaka la ntlha ke re